Hercules! Napalabas, katawan ni Rena Mangmangkik ni Encantada Diwan. Nakunana adandanin makarwar itinakaipupukan na adat-datlag ang ngipin tinuang. Insong batmat ni Encantada Diwan abantayan na anaimbag ni Rena Mangmangkik. Itiday tamutlakan ito, boy-buyaan dala kay Herman kan Hercules ti panagbaliw ti kolor dagiti ulep. Iso anak kunamet ni Hercules nga adamanin karkar na ama pasamak. Kabayatan na, mas daaw ni Pedro idinagangin itinapigsa. Itagagayem, denggan tituloy ti makalawas a serye tayo anapolwan. Dakiti zombie, dito'y drama tayo. Hercules! Apa yan? Nagpigsamat ng ti angin. Kanalabaga ti kolor dagiti ulap. Anya ti kayat asawon na ito eh. Adda nga ta sumambay a bagyo? Adda mangmangag kung akat katawa. Sa di ti pagtataudan ti katawa. Ay, nakabutbutang ti katawa na. Dajay, nagpukaw man ang tinakabutbutang akatawa. Anya ti kayat asawon na ito eh. Adda nang isit nga asok iti uneg ti salid ko. Nagkapon ti nang isit nga asok. Anya ti kayat asawan daytoy. Anya ka din ti mapaspasamak, Tata Herman. Ay, Jack amaw, imeng. Ay, nagsardeng mutlang tinapigsa nga angin. Nagpatpat nag-anagangin itinapigsa. Kan nalabaga ti kolor dagiti ulap. Aging gayta, nalabaga pa'y laing ti kolor dagiti ulap. Ay, kanibusanan samot ti lubong. Anya, di ka kumamat mang butbutang, Tata Herman. Ay, sana ka mang butbutang, imeng. Karkar na nga na talaga ti mapaspasama kitag lawlaw. Apa nagriyaw ni Sotela? Anya ti mapaspasama ka ni Nana Sotela. Ay, inak man di kitaan. Ang mga nuan yan tinapasamakin ko na. Anya ka di tinapasamakin ka, Sotela. Ay na, adda nakita-kita'y asaksakluten na ti ulo na. Anya, ay isa din o tinakakitam. Di ta sirok ti mangga. Nakatugaw asaksaklutan na ti ulo na. Ay, ang mga no parparmatam lang di nakitam. Hey, sana parparmata ti nakita, Kerman. Tao asaksaklutan na ti ulo na. Ay, nakabutbutang matday tangay bagbagam, Sotela. Ay, talaga nakabutbutang. Ay, napisang-pisang pa'y tibado na. Ay, kahit sa dino nga ruden ti ayan na. Ay, iya ka mau. Kala at matla nagpukaw. Anya? Ay, anya ka dahin ti mapaspasama, Kerman. Pudno tinakitak. Asaksaklutan na tao ti ulo na. Ang mga nagkabawan ni Nana Sotela. Ibagbaga na nakakita iti tao, asaksaklutan na ti ulo na. Ngam saan matgayam ngagpaiso. Ay, mamati akit ibagbagan ni Sotela. Anya? Wen, imeng. Saan niya gululbud ni Sotela? Ken kastaon ay tibut-buteng na nakakita iti bagbaga na ataaw. Asaksaklutan na ti ulo na. Ay, mabutang akon, Tata Herman. Ay, awan ti rumbeng nga pagbut ngam, imeng. No kayat mo, kadwain ka amaturog di tabalay mo. Anya? Sa anak amabuteng iti alalya, imeng. Di alalya, tagbuteng kanyak. Sa anak amang rabrabak, Tata Herman. Ha? Talaga amabutang akon. Sa anak mo't amang rabrabak. Talaga akadwain ka, tapno saan nakaadang randay tao. Asaksaklutin na ti ulo na.
nakabutbutang Herman. Anya tinakabut-butang Ilyong. At nakita di taparangan itay. Nakabutbutang tilangana. Ha? Anya ngay tilangana. Bangkay nga igoy-goyod na tilungon na. Anya? Ay. Kalaat mo't lang nagpukaw. Ay, nakabutbutang nga talaga. Ay, nukasta. Saan laing ani Sotela tinakakita tinakabut-butang. Ay, oray mo't gayam si ka. Ay, talaga nakabutbutang nga dito yung mapaspasama. Apong, karkar na talaga na ito'y amapaspasamak. Ay, win nga raw, Hercules. Ay, duwan na karo batayaw tinakakita iti alalya. Saan nga alalya day jay, Apong? Ha? Adi panlakit din ni Reyna Mang Mangkik. Ay, oo na yan. Sana may ibus ti adi pun ni Reyna Mang Mangkik. Talaga nagdakas day dya Mang Mangkik. Sa bali ti iparangarang ti panawan, Apong. Ha? Anya nga iti parangarang na, apawk. Adamanan saan anasaya at asumangbay. Anya? Adamanan sumangbay ariribok. Kasta nga agpaiso, Apong. Ay, oo na yan. Riribok manahin. Agsipot tayo laang, Apong. Amangan nukla at asumangbay dagiti kabusor. Wen, apawk. Ay, inak man kidi asaan jay buneng kaw. Imbag lang armas kaw. Kas asa lakit di day tabunang mo, Herman. Talaga, Ilyong. Ha? No makitak jal alya nakitam. Tagbate kaon. Ay, nakabutbutang nga talaga day dyan nakitak. Nagalas tilang ana. Saklang ti pagpakita na. Talaga tagbate kaon. Naggapuan nga taday dyan aparswa. Kalat-latan na nagpukaw. Saan nga ro nagagangay day dyan nakitam, Ilyong? Amangan no inkanto day jay. Ay, sapay lako matasadin nga agparparang day jay. Tatalaga mabuti nga kon. Ay, nagparang ka di manen kan kajal alya, Sotela. Saan batan, Herman? Ay, sapay lako tasaanan nga parang dayjay aparswa. Nakabut-butang tilangana. Di kagdanag. Ibaga madagos kanyak no agparangwan. Apay, anya ti aramidam kan kwa na. Tagbatek, babaan day ito'y nagtadam abuneng kaw. Imbaga, nukum na kan kwa na dayta. Kum na, Sotela. Ay, nagtadam day ito'y kunaman. Ay na, Herman. Rinabi ay amabut-butungak. Ay, mala, tapnusan ka na mabuteng. Bantayan ka laingin, Sotela. Anya, kasano ko mabantayan na, Herman? Ay, kadwaan ka iji balayo, Anya, ay sana mabalain. Apay kumaasan ang mabalain. Bantayan ka nga, Rod. Hindi kaya't amangan no sa bali ti mapasamak. Anya kumangay ti sa bali ang mapasamak. Ay, amamuka, Herman. Kurso na danak nga main. Ay, apay, dakis aya, Sotela. Ay, dakis. Napili ak iti lalaki. Anya, ay agpili ka pa'y laing kat bakbakitan ka lang arudan. Basta, iturturod ko ngang may saak. Uray din akong bantayan, Herman. Itaman pa'y asaan adim magas ni Pedro dito'y tersenak. 5 baslatan, akas laawan nakita na. Nagderderetsong matanag na. Ay, sa dino nga'y ti papanan ni Pedro. Itala arumar ijabalay na. Ngam, awan matan. Nagpukaw mo't adagusan, ajak mo't makita. Ay, apay nga, makarik na akmutan iti panagbutan. Napanan nga roden ni Pedraw. Diyak nga rod amo, tata.
Itaman pa'y anagulimak ni Pedro alimabas dito'y paraangak. Nabarteket nga taa. Ay, diyak mo tata. Ti pagsidaawak. Kalat ang nagpukaw ni Pedro. Ay! Delikadaon. Anya ti delikadon, tata? Makiasawa ka man ay, tapno adamang bantay ken ka. Asino kumangay ti mga asawa kanyak? Kat amudamot abalo ak tinabiyag. Siya kun ati mga asawa ken ka no kayat mao. Sika talaga, Tata Herman? Awan met dakes na, tanabayag met na singgulak, ha? Nabayag ka met na balo tinabiyag, ha? Ay na, Tata Herman, insara kun ti pusok, tapno agayat pay. Lukatan taano kayat mo? Awanin tinamnama amalukatan pay, Tata Herman. Nakatrangkan ti pusok. Ay ket pagkaek ajay lak di tapusom tapno malukatan. Di mon ipilit, Tata Herman. Ha? Talaga ajakon kayat ti agayat. Sakit lang iti ulo day tabanag. Kahit saanan niyag baliw ti panunot mau? Saanan, Tata Herman? Ay. Saan akon nga agayat? Ay. Apa nga katkatawa ka, Nympha? I see you, Apong Herman. Ha? Anya tinakitam? Anya! Ay, kasano nga mom day ta? Amok adak lang iti abay yu. Sandak anakita. Ha? Anya nga itararamidam ijiter sena? Inumak iti soft drink. Anya? Amom ba iti uminom iti soft drink? Of course. Ay. In love ka kay Imi. Ay. Ang Tagalog ka pa yan. Bakit? Ay, nakasursuro ka ba ninyag Tagalog? Well, Apong Herman, agbuy-buyak nga miniti. Pitok. Anya? Ay, day talatan tararamidam, Nympha. Agsubli ka ki din ijay Encantasia. Maburi nga kijayang kantasya. Kayat ko dito lubong yu. Taado, tigwapo. Anya? Ay, naisim ka mo't iti guwapo, Nympha. Crush ko pa ni Coco. Ha? Sino ako ko? Coco Martin, artista? Hindi. No, Ha? ni Coco Martinez. Anya? Ay, di ka mamuday tagay bagbagam, Nympha. Ay, nagkiro ka kasarsarita. Anya ti aramidam, Reyna Mangmangkik. Di ka agkatawa. Di ka ba na nakasipot? Engkantada diwan. Anya ti kayat mo asawan. Kita to ti mapasamak. Dakes ka talaga, Reyna Mangmangkik. Nalipatam ka din. Nga dupay la dagiti adipon ko iti lubong dagiti managdakdakas sa kaskanyak. Saan nga ipalubos ni Hercules nga agari ti kinadakas iti lubong da? Para makita, engkantada diwan. Addan ka ni Hercules ti pan nakabalin ko. Iso akabaulan na amin apar makandag iti adipon mo. Dayta ti kamalim, engkantada diwan. Impasam ti daduma pan nakabalin mo ka ni Hercules. Iso nga ita, agkapsot kan. Anya. Orayam, ti posible mapasama kiti lubong dagiti tattao. Damanan, nakitak manan, saksak lutan na ti ulo na.
Nagpadaya. Saan nga ta makita dagiti karo ba daya parswa? Sotela! Ay, Apay! Ay, mabutbutin ka manain! Apay, di mo nasabat di bagbaga kasaksaklutan na ti ulo na. Ha? Awan mo't tinasabat ko! Ay, nagturong di tadaya. Nalabit ang mapandita kabalbalayan, Herman. Ay, inagsurutan! Ang mga nudakas na ramidan na! Ay, di nagpampanawan, Herman. Ha? Ang mga nuagsubli dito'y paraangak. Ha? Ay, talaga mabutang ako, Herman. Nagalasti lang, ana. Ala, di kan ang buteng, Sotela. Adak lang dito. Ay, sos. Apay ngay narakop na, Herman. Tapno saan kanyag buteng, Sotela? Ay, di nakarakopan. Kababain. Ay, sige man lang yan. Ay, di mo kumaik-ikan iti sa bali akay papanan tinaramid ko kin ka, Sotela. Mangal dawa kon. Mabisin akon kahit. Nagsapak ngamin itay anagarmusar. Ay, jay manan. Isugag pa iso. Ay, jay bang kaya guyo-guyo din na tilungon na. Ay, lumabas manin iti paraangak. Ay, nakabutbutang tilangana. Ay, tumaraya kaon. Kat magnaak iti likudan ti balay. Herman! Ay, apayan Ilyong! Asino ti mangkam-kamat kin ka? Kan agangkit kamatain! Ha? Anya kwa? Ay, bagam Ha? Anya bangkay! Bangkay agoy-goyo din na tilungon na. Ay, limabas manin iti paraangak. Anya! Uwan, Herman. Nagparang manang dayjay aparswa. Ay, nakabutbutang tilangana. Ay, agpada kayo laki din kinisotela. Nakakita manin iti karkar na. Ilyong, ay. Talaga karkar na dayjay, Herman. Apay, ada kayo laing ti makakikita iti dayjay karkar na. Daka muking ka. Ay, kaya't kumita makita ti bagbagayaw. Nagturong iti laod. Ngam kalat matla nagpukaw. Anya? Agpukaw damit laeng kunam. Wen, Herman. Nagpukaw matlaeng. Ay, sos! Boses ni Iming dayjay Ay, umay ka! Mapantay tayan ni Iming! Ay! Apay, Iming! Ada nakita nga alalya, Tata Herman. Anya? Anya tila nga dyan nakita, Mimeng. Kasla sumbi, Tata Ilyong. Anya? Zombie tinakitam! Ay, sa dino tinapanan na! Napandita likodan ti balahay, Tata Herman. Ay, inakitaan! Ay, tagtagbatek dayjay zombie! Anya pa'y dagiti sumaruno ama pasamak! Gagayem! Diyo liway na dinggen, tituloy ti makalawas a serye tayo, Anapol 1! Dagiti zombie! Dito'y drama tayo! Hercules! Insurat ni Sagani Yalong Bolyeser, ken iti direksyon ni Bergie Peclay. Computer Recording Technician Michael Lugitan. Musika Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y ng estasyon Hercules. Agyaman kami itingkay panang tarabay.